much too long the church has been an underdog to the feet of men. God's building a church on the rise. It's been trampled on in the heat of the fight. This church is God's eternal bride. It's almost time for the church to fly. God's building a church. God's building a church. It's gonna march like a mighty army man. God's building a church. It'll be water to a dry and barren land. God's building a church. It's gonna rise from a valley of dead, dry bones. Sanctified, glorified, filled with the Holy Ghost power and might. Purified, refined, divine. God's building a church. Calvary's tree had started then. He handed it down to the hands of men. God's building a church on the rise. Oh, Satan's about to run in fright as the saints of God in glorious might race across the enemy lines with the holy banners waving high. Yeah, yeah. God's building a church. It's gonna march like a mighty army man. God's building a church. It'll be water to a dry and barren land. God's building a church. It's gonna rise from a valley of dead, dry bones. Sanctified, glorified, filled with the Holy Ghost power and might. Purified, refined, divine. God's building a church. Well, it'll be sanctified, glorified, sanctified, glorified, sanctified, glorified, filled with the Holy Ghost power and might. Purified, refined, divine. God's building a church. Hawara tangay wan mo de minisi min dia wan mewa yon banan Hope Radio FM 89 nanon de bakandaya yo. On naron ng program mara ko punta tani yeye. Nikakato pon dia wan mewa de bakantay. Awa yon kanne amma wan memeden nano. Ngayere de sangora kanaro na ba yey memeden nanon kunam me ko tangira ni kanang ora yakin nanon de bakantay. Ketom katikiro ya ko tangira ni kanikana ko. Ayon kanam tay. Kaya nung kukurin po sumay ko yon, nautara po nampa ay suwa wawa kya. Guwatawana aketen mga kya. Ke, commenting ko ako tabi ni kakaitara yon, nungungura yon the live. Menamda po, ane, kungungura me yay. One day a crowd was gathered to watch the giant fight. This little shepherd boy named David who served God with all his might. They offered him great armor, but he chose a sling and a stone. He said, "You come to me with a sword and a shield, but I come in the name of the Lord." I come in the name of the Lord. I come in the name of the Lord. There's not a battle that I cannot win. We've already won the war. I come in the name of the Lord. I come in the name of the Lord. Now this mountain you are facing is a giant just the same, but again he will deliver if you go in Jesus' name. The odds might be against you and you might feel you can't go on. Just keep the faith of a mustard seed and he will make you strong. Mountains will crumble, giants will fall. I serve a God who created them all. I come in the name of the Lord. I come in the name of the Lord.
Hora ta ingai de bime tungana de minisi mi indiawan mewa. Me tarane kanga ya koste me meden nano re tangira kina kona ibukin te pakanta ya yo iyon de live. O ta uta kan de me meden nano yo. Ta yo ka me kona katanga mo me meden nano de kunare. Yei te tapa erang skiroi. Pakana korawan nara pakanta ya yo me yon nairo kuraraba. O naka meuri kong kwe de sa me meden nano bob. Tia me namtapa na kong ura me yei kona meuri. Kanaro na payene pero me beni kaninga ngayo an me meta ko me rarikim. Tsaka me uri na peno no may turo-turo na bakantay me yon koropu. Awa yung kanya me meten nanom. Aro ko puntang iri ni kanong urayakin na. Iyay te tabo. Erang iskiroy. Gaite tapo
ayaki agora manimeni kunara inanunte pakandaya yoke etako sinana kona ko yoni kawaina ikakora draw ayanta ingane me bokora yaki kanna kona ko yoni kawaina ikakora awayanta ingane yakan ro konde mienga yaki kapota wanta merono oskiroina yo draw takandani nga bangwe ko de meto ngongora ira dikin namre nanunte pakandaya ebena benya inanum de mienga reki agai si jero nanara mengai ipenna ne yoni karawani yangwaya ponna kia yoreta merona kia re nanu napa ponna no una bani kandro koye berangka kawaki kana nanu mo nanu ni kandro konde me ngari yo tera tauko ayu arata ini ka kata uroi meura ke sakarina yesu ntai na ko nanu ni meura osate metu aniri peke etangiri basina roi men kuna mane de sangora yo wosirang kande ni karo koira narata inkai ai te bi me wanwa de minisi min tia wan mewa me uringa sti metu ana pena wakina ko nanu tia wan me meten nano ngayerang kana ko to pa yei me meten nanu me kotangira ni kandongora ya kinna inanun de bakanta ye yo tere tauko kwasi yore na pena mpanna utare po ne isu wo wakia wo to wana akia tenu akia ke comment on the live. Life is easy when you're up on the mountain. You've got peace of mind like you've never known. But when things change and you're down in the valley, don't lose faith, for you're never alone. And the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God in the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God of the We talk of faith when we're up on the mountain, but talk comes easy when life's at its best. But in the valley of trials and temptations, that's when faith is really put to the test. And the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God in the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God of the night. The God of the day is still God of the I don't understand the reason for this trial. Heavy burdens, this dark valley I walk through. I can't comprehend right now what God is doing. All I know is I can't make it, Lord, without you. All I know is I can't make it, Lord,
saw the mystery unfold. All I know is I can't make it, Lord, without. Kundi me dona peno ngorai dari ke namberio na nanda pakandai ai arata ingai wabu mewa de minis imin tiawan mewa na di me don kande ni ko kyo ni ka kauringa ke ya mawan me mete na no bonde me dona peno waki na kwa ki mamani nga na to kiro ingane tiawa onowa me te sangora ye ingane de me mete na no re khosiri na no tare pon o eta ko te han de me mete na no yo ta yo ha de me mete na no ngai ye yo ni ka won busiri ka ki itabe ni busiri ka na nonta kawai na nonta pakanta ya yo mena bu busi ko me akona katanga te kunare akia na nuni kane mananga meri ya kain te case me korobu panna ka me wa yo ngongora yai ina na uta ini kaya utabo ina nonta pakanta ya yo on na me uri ko ngwete sa me meten nano me ina non nam kai na non nam tai ne busi mai ta kawai na nonta pakanta ya yo kona me uri ayon kane me meten nano akia na nuni kane mananga meri ya kain te korobu nani ne pun me yon grupo me kaya rangin kinakin naraya at the case o sangora ke na kon a memeten nano Yakakairua manipaka agianil na haro-haro. Dako nakakwawa di benes wangkorimi kay punika ka na to pasinera yang digay Inorakinanona nanatanantangira yani maela ay tia kanta iwawana ko rarana dan simsimra unikay na iura-ura. Tenuriao metan de pongare Tenore na tekay Pasinera yang digay Teponuribay
Ora tainga wobi mewan wate minisi min tiawan mewa takantani nga rangina papaki kaya po ni mera utayo ya maituro te pakantaya yo takantani nga pa kwapian nga kaya ni karawa tapi menam tapa no kong orame ya iki patong ko ite ini kwapian ni mga kakatangam kay ni aki dari kinam maus kitong ko ite mani kwapian ruo di kaki menam kari ino no te pakantaya yo ki nati metuang kanta ni kakamero ko ribo ko spangam tapi ko wakin na ino no te pakantaya yo menam tapo ko ngong orame ya Stay me to na pen ngaki na kono nchawa ni memeten nano. Me ayu na pen kande de memeten nano re tangira kina kona. Ibu kente pa kanta ya yo. O ta uta kande memeten nano ayo. Kono me ore te sakana ko pana. Kota yo kana pen ikatanga memeten nano te kunare te kina Yesu. Pasti nang poni kame ore ngora ye nano te pa kanta ya yo. Korapa o te kiroi me ikanye. O na kame ore kongwe te sa memeten nano me ari te ta menam ta pano kongora me ye. Kono me ore. Ayo kande memeten nano mare poni memeten nano mke. Teki na Yesu, Maria kain te hekos of hope. O sangura na ko na memeten nano. Ikanta ekina aran Yesu Nakoya amata nikabane Yeitera wike komena ya Taekina Yesu Ikanta ekina aran Yesu Nikaroko aurua kintero Sakarua yaite kantaninga Taekina Yesu Arante maka, arante meuri, arante me. Kururui nono, aku tantero, Ikantekina aran Yesu Yonte meka tero awada Natuya kiru akina noya Tekina Yesu Arante maka, arante meuri, kururui nono, aku tantero, kurataja. Arante maka, arante meuri, arante me. Kururui nono, aku tantero, kurataja. Taekina yoni meunga Oi sutani kawai Takarua ya Yesu yoya ayoni pede Yesu ina usu ona puntekina aran Yesu Tekin mayani meunga, ay sutani kawai. Pagkaruay Yesu yoy
Hawara tayo kay Bobby may wari kita minisa mga po siya wanowa ay punya siya ka nga irang ni kakamiya utong ngora na kon kunan niya buke ay punya sina pena te ka tuwari de sarabe ka wari tuwari tawita ari ta ko patsani ne pondo wana na pepete pa inora ki ngayaren kanaro na bangku ya ko de meton rona yon panan Hope Radio FM 89 kanaro na bayina megina nangin chora ki rom awayong kanam tai ki kana ko tangi ni kanong raya ki na kunam ne pa memeten nanong o tere tao ko kwa siore na petanam pantare bonne suwa wa kya wa to wana akete no akya ke comment yon the live menam da bana ko ngora meyai mede sangora taranya kanga e mawa rain ibugin de memeden nano ngayarin de yon kanne nakatanga kunay yakan te case pun meyon korobo may kay kwa kata te ngabong pangayarin na kameruro ko inanon namtay ni karawas pangamo inanon namtay ni puso no girikaki inanon da pakandaya yon. Kuna makina kuato atonga mapopo ni maroa kana tote pai ni kasia de mai waio una pontang manawawata ay aki ko ng toki wakatay at apemang nayarong nuay nga po kung any piri kini karapakon nuay rekirom te ko awa ayatang iriya mayroong makorawa kung natataroy kay gararaoy ako takupay na ni kamayu Kona mati, kona mga usi, kana ko ni makina.
Hi, I'm Melissa Lancaster, and men guna manda de songora usirang kanani karo koira narata ingkai iPhone C tepi me ono wari kite minis iPhone C tepi me ono wari kite minis sa mga potse ava ono wa inanon te pakantaya yo yarang kai meu paritan na pe ngongoram nanam tapo ano ko ngongoram ayay Sisiragi,
Hoy nang birima ka tabi tayo iPhone C one ngari kite minis mangka ya mga po siya vono. Ngayari te panani ka kamera no kambia ko bunti meto na pe ngongora. Menamta pa no ngongora me. Stimeton makina ko nun siya wani me meten nano ke. May C one ngati minis mangka ya mga toki kanwan na mawan me meten nano. Ngayari ka na ko to pa. Yei me meten nano me ako tangi ni kan ngora yakin na. Imain po ponde tai. Awayo am tai ke kukuri ko. Mina no wakipem. Tarebon na ho yon na unampan tarebon na isuwa wo akia o wadawana akia tenu akia ke comment yon the live guya ko di meto ni kakaitara yon ngongora menamda ba na ko ngongora mayay. 당일하나 알아외야
warang ko de medo ngongora ire kin nam leiri non te pakandaye arata ingai ya poni boroi tia vono wa o yeron ya kanga ya kidogi non wa ki mangami yon ja wan me den nano me aboneste te ya ari do kini baini ka bene ngayerin de ye yon kan de songora samangaro kona ben do kina kanon na mawan me den nano non te pakandaye ngayari ya ponta peka mo panaw ni karapa ko ibukin nam tayo me den nanom ari sasanya po yeswara inanon mai turuturan de pakandaye yo me yona bete tay de songora ari mangaro kona ben do kina ron rona ki miro bukin kan mon nam pakandaye ngayari ya ponta peka na panaw ni karapa ibukin nam tayo ko sani ka bene mengai mengke itera to wana ni karwa ki apa ya bono wa inanon de pakandaye yo romare san roni ko poningai ya nei to we ko kwa ene tigiroini kiran namba wan ngongora a che soram taino sapo mo ke